Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Watukufu domba Mwenyezi Mungu ikie mjuha wanono mshilo wanono huwanza Rabbil alamin. Mwenyezi Mungu yarjali joka na heri duniani na akhira. Mwenyezi Mungu ajali yauka mshilo wanono mjuha wanono huwanza Rabbil alamin. Mwenyezi Mungu yajali kazi famizanyu rezilo hule rezilo karibu wajuha wanono kwa wanono haukaya hufa kawenjeza. Waalaikum islam Siti Haji. Bonjour Madi Naima. Et quand ces messages wa tukof, karnaudo répéter ze salam, namdor jibulia ze salam, la salamu ekaire lo yosuna, shaho jibula yo farul. Nane ya lo salamu ya tujibu, umanadamu ikao wapeu. Watukufu wa Jamalif, de ukaya ze messages za leo, gabon zima ikao ilo urgent, wakati kao yo message ilo très important ya kaubi diri rapporte message nerjirambe message ino haukaya message yenzima yoti message ya ukampaka ripari lijueze kote zombili cha yo message kao ye mwenye waye ya jeleze ye mwenye ufanye eze batanizinu ikao yanzu ya menye ndola. Waalaikum salam amaniza. Mwenyezi Mungu narinike khatima jema yarinike mwiso mwema ya jali ya ukaya mshelo wa wanono ganyo wanono ho jimlifu wa ho wa Komori ho jimlifu wa hanyonyoti pia. Watukufu wa Jamalifu gamina suje mbili hata nraru ye suje ya mwado manamsho hangu tsoi jweni halisi ikawe manamsho atuwoi hanjia harmando la gena mnama na mzima ikam nama na mzima lonae gena imanzano wa hemru mahahe wika irizinu gena manzano walikum salam gena manzano wa hemru mahahe ikao ye mrumaha heyom considere comme frère ikao Hamadami na Ali Azali Hamadami na Mahamudu wawandu ikao hobwe matsohatu rangu titini ridungana hawanzani na unanya ikao nsu amini kaga jwenda tarimane owanzani ono unanya uo ikao hema haba ya hema na mshawene mrumaha hekao hamlola mrumi wa mandu wahahe ikao hajitungulia Emruma henge na manzani kao uomanzani comme frère. Merci beaucoup mama Nadia ma soeur. Ikawe manzani wahe hadungu hashare mwanamshe woi katsona haya ukaye mwanamshe woi ngujue mrumshahe ngujue mrumshe wahe mwanyanya wahe manzana mrumahe wa wanzani wa upartage wazima wa ujua weda hula wala wajahunu hasi ya wenge juma umperturbe na umderange na umbeshi ya mafoti hawazi bahata hindi hata hanjo salle de bain haranse telefoni nguyelo ngujifilme pia katsona onti ya ukaya gejom kinishiha e mwanamshe ya mbiye mrumme hawe mrumahe ya uneze videozila rume telefoni ne mwanamshe nge muhara huamba habrize unanya wa uwanzani wadunga na ikao hama frère wambaba mzima mzaze mzima ngarjo hujaharme message yo lambie mwanadamu moya ukaya ngasina ze video langwa kataliso jizinga hata ya jia jacule ngasina video ikao hahimi ho salle de bain ho benoiri hanse telefoni hakawiye la hatsuaze ngozo msipia haujivene dhakaria heneze sura zahe hauderange mwanamshu wakati kwa mwanamsha mambia ukaya nirensi tranquili bangamina urensi utidoni besheya da mwanzona hemruma hangu izu wadhumania unmanisende nemruma hangu emrumahe kana manadena ikamonesa contraire mrumahe kana huona kwa mwanzani wahinga ukaya eka considere mwanzani yo considere frère. Garjo jarme message yo watukofu. Deuxième message Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike mwiso mwema yarjele joka na heri hundunia ni wanza Rabbil alamin. Rahari jarme deuxième message lo mwambia ni watukufu ya ukaya gasina message ya bili ikao raona message ya bili harme page ya Comornos ikao ya fami wazalhani ha Comor depuis longtemps et maisha ha Comor wadhulumi wao
hambloke enzo hambloke hardi habuwa numero indwa jina linda bango chodunge message ikawo de message yawana awa adamji karjo winjia ukaya ce que j'ai vu izonaona usiku jana ça me fait mal ukaya inu famille wazalani ha Komori wabwema tsohao wajunda Komori mbaba hao yazalani ha Komori ikao yeti ya Komori si wandra mélange kabila na kabila ikao ye daula ya Komori garjomba de daula banda wajihansi hani huvio na udhulumifu wasiabo warengi ye faminu hauwatabisha ngasina rongo za 18 mois ngwabonze ngwatabi hao ngwasufuro hamaliza hao ikawo wawa arnake na jumbala hao ikawo walirengi hawatabisha ngarjonde na uzirongo wabanu rizilani rambie madhamana warente sinema watukufu wa jamalifu Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike mwiso mwema ho hanza rabbal alamin. Troisième sujet ou alaikum samaz bogos shababikao hajahunu kirtas ne kirtas wamnika de famia hahe haukaya wakakomori wambahiza hajahunu wahuzu na uhuza banda hahundu mru hambangu mulizo makirtasi wahulie mwana maha makirtasi hunu Faransa hahundu nationalite ye mwana mshohahe ikao mfanaye mbona naye yakaiho Komori yakadeki na yakauhuza emba dhahabu yakaniyo yakauhuza emba ndongo ikao yakaimba kibakaniyo ili abeshe mwana maha hunu Faransa hautanga na mali ya hule kirtasi yani nationalite mwana mshohahe hajahunu hajahalolwa ni mwana meyatsukana ija hahundu mwana mahahe wola ikao do ya jahunu ya biwane fami ya hungaze kirtasi ya done nationalite ikao watanga mapesa wahuzu na uhuza wambahiza wardite na wahuzu wa mwere hajahundu kirtasi hadeklare mwana bade mwana mshahe wola ya mfana mbona na ya Komori ya wasuli hunu hajahalolwa ni mwana meika watsukana kirtasi mwana mshe hamira mwana mahenda deklare mwana we mwana mshwani kaye kirtasi ya sejuru ula mwana mahe hambie mwana mshwahi ya dumliva subhanallah garjohuja rizilani vanu rizambe watukufu wa jamalifu hahuja mweze suje za hatu rahare jaja mwe suje mwana mshwahatu uluharuma problemu na tambu ikao mwanzanwahe mrumahahe walikum samfazak izafu mwanzanwahe mrumahahe ngujitsuwe nguo ngujisalise juma ufanya video na mafoto ya uchafu mwanamshi hamzia hamwambia ranti nefe pasa wewe de manyanya hemruma hangu hauke mruma hangu yeka hukonsidere wimuni wahe muni waraha walikum mruma hangu yo hukonsidere freni yeka hukonsidere manzani zia ranti bwana weka tuzia rare jajarme message yo ngarjo harma message tsainu ikao ya kiusikitifu watukufu fungua mifungo ya khairi ngunde haki ya hanyu le swala linu gedi ngo ili unde mifungo do upara le baraza kula sharia ya serikali ya Komoro abade helika wazamba banu wahunde shawiri ye madainu haukainu tinyangu partagez s'il vous plaît wanu wa Komoro sawa no wa Komoro wazalo banu wakindo banu wona zile banu ni pour vivre jusqu'à maintenant. Ma famille a damjil jabani rimbude ma Komori mdogonzi ukane hakiatu kejareje ngar aminwe makama ya Komori satimizi mahabili riloko mjeli tuna mahala ya uyeshi ngari tabiao lewe mana shomba mbevani katujwe mala mtoko mbeha mala mtoko mtoko na munshie ye nyumba haonda ile ya bapentuli ya blelo dingoni mapesa ya bakia tumayula huu emali ya tumayula huu kabati hata wamini fukana mapesa ngayo hawe mali ya tungayo yani nyumba mlungo na mairengesiwa tangia jirisi nyumba nda ile lo dingoni ya darila mwiwonao yani ngamwamini we mahakama ya Komori 100%. Madama ya hawa yungo ile ngona mnaje Hawagio zero mbabe, assalamu alaikum, samahani. Hawagio zero mana Kassivanu déjà 18 mois que nous sommes dehors
avec mes 4 enfants. Ça fait 18 mois qu'on est en pleine souffrance. Ni vêtements, ni pour vivre jusqu'à maintenant. Et aucune décision, ni positive, ni négative. Et on est là à attendre. Et par contre, on voit que la maison a été affichée par une annonce, comme quoi que des bureaux à louer. Donc on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Mais on fait... Kagam, s'il vous plaît, partagez le direct. Et je suis mère de 4 enfants. Vous voyez, ma deuxième fille, elle a obtenu son bac. Mais on ne sait pas la suite parce qu'on est bloqué de tous les côtés. Partagez. Ils ont vendu notre maison qui coûtait Subhanallah. 300 millions. L'exim Bank a vendu cette maison à une valeur de... C'est une maison qui est estimée à 300 millions pour des arriérés de 3 à 4 mois qui n'ont pas été payés. Et ils ont vendu à une valeur de 140 millions. On ne sait même pas le reliquat se trouve où. Où sont nos affaires? Nos affaires commerciales, nos affaires personnelles sont enfermées dans la maison qui se trouve actuellement devant vous en face là. Il y a des choses qui sont volées, il y a des choses qui sont endommagées et on est là à attendre les bras croisés. Les gens nous donnent des espoirs, mais par contre on voit que la situation n'est pas sous contrôle parce que comment se fait-il qu'on met des panneaux des annonces comme ça sur Facebook alors que il n'y a aucune suite. Partagez s'il vous plaît, partagez. Donc, mais quand même, vous avez confiance à la justice. On a Confiance fantôme à la justice fantôme. Watukufu mono e video ikao dunaitlia wan. Inu video ikao ya famille ya Adamji ikao depuis 1950 emrumahahe ne famille ngyo Komor ikao emrumahahe Adamji hazala Komor. Ikao nga mzijwabu wa Komor nyoti pia ya ukamem amini kalfani wa uwa hindi shawa uwaja wazala Komor. Ye Komori ngasina wanadamu wenji ikao ma étranger ikao wa Komori wabalia ani urania wa Shikomor. Jelikao silo Faransa ribalia urania winjo hatu ribalia urania wa Kifaransa na si wa Faransa. Partagez le direct s'il vous plaît. Vous êtes là comme des robots au lieu de partager comme tu partages. À la fois ce qui fait mal, le cas ya wanu wanadamu wa dhulumi wao. Ikao zemaliza hao ikawe nyumba mayuo na hodingo nivala ilade nyumba ya hao. Watolwa kiujeuri kiutabasamu. Hafaida nafsia za wanduikao wanzao ni hubio. Ya wanduikao wanzo faida za hao. Wadhulumi wa zemali za hao. Ngwalalao bonze kwa tina mbabanu wa ulala. 18 mois na rambe yo 2 ans. Ou 1 an plus 2 mois. Walo bonze walo harma souffrance watabishwa uye famille Adamji. Garambia uye gouvernement fantôme. Honte à vous. Mtijemrege mjeni mumtimbia mbibawa utiwa jeni. Wawana wao pia wazalo yuho Komori. Emrumme mbaba hao hazala Komori. Wamuhida hazala Komori. C'est vrai. Depuis 1950 ya loyu. Ikao ngekaili na rahana wanadamu wenji wamba wazala Komori. Wenye enti. Ngwa uyabu wabua magazena maduka ya hao muadhulu muwatowa. Muarenge ya zemali muwatowa. Baada mwato wa izumao na hindi kamjauna hata valori itochidoka mjimu warede na hii bahari gama zao mijihubio ya kibavuni ni mahakama ni wanadamu wa peu nitu wanadamu ikaonga nina roho ni wanadamu ikaw mkati mnyezi mgungu gujo mjibuni walenga mjohi miswaho mdumzima embabena ikomu mohitwani hanyu subhanallah fami hamandi yo yazali hani ha Komor
ri amine ukaya ikade wahindi ngo wenji Komoro wazala yo Komoro ngo unazi arudhi zao ngo unazi arhami zao ngo unazi asuli zao rijokaso wa Komori sisi wenji sima bantu ngasina relation zinji wala ngasina milage zinji za kimetis na mrensu opeu ni gouvernement nana ni banque centrale ou je sais pas quoi vous êtes là d'arnaquer les gens. Nana ema avuka fantoma tsongode warangia miruhura ya kibavuni ya ukangwa juana de lambiyo. Koma nyumba ikawo ihatsi wa yabo ngabo zerongongi zo mahakama gazende lambio msi yabo mwende marangia nyumba ibawa irengeziwa ya jirisiziwa rahema kama ijalawa. Kamranso upoma dweshe lo bolala. Kamdweshe lo bolala kabolala sibiri. Gamrendo na ikawo mnyezi Mungu katira dinanyi. Mhafili ana mijihubio ya mapesa ikawo ngajua ufariarensi. Mhafili ana mijihubio ya udhulma na isiga jofa pererens kamri ya Mwenyezi Mungu mkansi yabo juma udhulumu erania gerabi hato wajeni kao sisi katswa consider wajeni hauka warongo yabo pia wazale ho Komori mbaba hao hazale hani ha Komori même si yekulon gamono kangyo different hauka wahindi so Komori ho Komori pia ngasinaze kabila ho mijini hatu ikazo suraza hao zo wahindi na wa Komori na mlensi wa upeu ni mahakama phantom ikao mjihansi hao dhulumu na mdojo kaya zemali mziranga mzihungrao maudu gamjo masule ya gamjo wasule ya mumbani iyo fami ikaw wakawiyeshi normal wakawatoa ani watu wa ushomeri hauka wakana wakomori wenju wakofanya hazarme maluka hao wakana wakomori wenju waka hula hasubabu ndao wakana wakomori wenju wakofaidisha hasubabu ndao mja mwabu zemali mwadungu hata zemali za hao zilo banki mzibloke le jumbala hao ikaw limerite 300 millions za shikomori mrenge nyumba yo mwihuzu asa 140 millions za shikomori subhanallah. Vanu kam tsufikiri ani obahanu bolala kam tsufikiri wekado joka wenda kam tsufikiri vanu ikawo mwanadamu gena vanu ikawo ya jo wasuli ya jomba eleta ni kontoturaba nana da duniani wakati kam Mwenyezi Mungu ujobeshi ya wade bu mwanadamu mdiwa zakazi avisangizo zinji mdiwa zakagabo ani gabo ni wade zinji wanadamu wanga wakaujifari na ujikaza na Mwenyezi Mungu wabirami hono wanadamu wanga wakaujifari na ujikaza na Mwenyezi Mungu wabisha paralyze kamkaradhi nyinyi maavuka nana nyinyi maprocurori mafantomu makansi juma udhulumu ye fami adamji wa ukwa jajabu hamredani nai ngwa uyabo hausahilishi wa Komori wa Komori hamadasi wa wazalani ha Komori ngwa unaze arudhi za hao njiansu kaga mabuhuze mali bahari mkomori doanzu ya renge badara subhanallah. Eban sima islamuje na rabe zina zila sima islamuje ye faminu mtuja mwirenge mwisakrifie wadwamba gwala lobonze gwala laubonzi wangu wakana mali wakana jumba wakana maluka wakomori wakaufanya hazi ni gouvernement yekangani na dovar bidimbuweze hazi wakomori wazifani ibidimbuweze hazi wakomori wazifani. Yetsidea ushwandili eske tsidea bona bambria sabawan ewa bona bandwa partage ya tsidea hambale kalima nadi abunda kana baraka sabana m'partage je partage na dans mon direct j'ai pas forcé et je parle à mes abonnés gamrongozo o wandikao waluma amiohangu j'insulte qui manama andili okujwandwa deo andili wona na damu wenji même de wandwa ho wako urongo wa arme politique wa ude ya hata kujaparu wambia watsideye ngombo mimi gamde sideye ndo sabana m'partage mletso himabwa mama poupée ya botsideye mletso himabwa mama robot ya botsideye. Vous êtes là de me regarder comme robot ya botsideye o wadeya o mon frère andili wajua o ma politicien hamandawe hauma politise wajua wakoro yabo wasafi famiza wangu warende wanrumba warende wanru zinyama okudwamba makalme okangwa de yao shatula Mungu amukana mpartager bekagamnya mletso kama marobo le kalme la kama marobo yabotili ya mon frère subhanallah rane janji ya harme suje mwana mshahatu ikangu derange wane mwanzani wa hemruma garmambia nya ukanyi gouvernement
na mrensi wa upeu ne roho mbi na mrie Mwenyezi Mungu mrensi wa upeu mdunge fami kawe ilokomori depuis très longtemps depuis 1950 walokomori walonaze ardhi zao walono mwamala wao wakautoa wandu harmaze chômage wakautoa wandu harma ubure nje mrenge mwasakrifie mwaboheze mali mwatoa harmaze ani emajumba hao mwarengeze mali mwabloke wadoha bahari ngwala ziwa ngwala lao harma karo ngwala lao hobonsi subhanallah na mrie Mwenyezi Mungu ya Latif na mrie Mwenyezi Mungu ba Mwenyezi Mungu katira dinani mavamana ikao mafantomu mlokomor maregensi maisasanya msowona ya ukaya zinka zirendwa msowona ya ukaya zinka zifanyishia shaga mlugu wanadamu ikaoga makonsidere wa jeni na wauti wa jeni gamrudisi na nmabieni wauti wa jeni yefami adamji wanti wa jeni wauti wa jeni wawakomori hamada si nyoti pia majitundabu gamjonda kwa unju wanyu nyiwa sawahili mpuha Uganda, mpuha Tanzania, na nyinga si Komori, nga sinazi arhamizo, garanshoda sinizo. Pourquoi madunge faminu mwazumu sakrifie? Kamtsuna tahaya. Ma procureur wa kamili mlo mahakama kamtsuna ukaya ibidira nze mjeni, na wanisi wa jeni, shawanu wandu wazalehani ha Komori, o wana waongala mnamana tuweka wa hunre baki. Bada hunre baki ikawo, ibidi yafanywa d'une manière, yanyeshi tranquili shawandu wakana majumba na mali wakama tajiri mwa wabu hazimali zao mwa warida mfight kwa tunga babanu walala le jumba ikao de lodi ngoni yabo mliwonao la hepenturiable yode nyumba haukao mwatoa eske huo binadamu watu binadamu huo upeu ndio maufanya na mrensi mrie Mwenyezi Mungu mdojo kaga gamjouli wa mzima haukayambaki amiruhura na maavuka mafanto matsugola barinike mapesa rinike 2000 euro rinike 1000 euro ba wallahi ta wallahi ekam rinike kajoda nafanya intervention kam karadu maransis batani zanyu subhanallah wauti wa jeni wana wazalo Komori pia wazalo Moroni pia mbada hao adamji wa azala ni Komori ngo Komori depuis 1950 yenyu bayoyi wa depuis longtemps alafu kamtina honte yanza mjemba zize wandu ikao baharo wajeni na uti wajeni nyoti pia ni wajeni ni mabantu mpuha Tanzania mpuha Dar es Salaam nja Komori zembe ungizo Komori yabuga mdhurumo famini deja ngasina 2 ans wala lobonze famikao kwati hamadani hauke faminu wafanya zinjira na azali wafanya zinjira ni mapolitisi wafanya zinjirani wa Komori asili origine haukaya wabu wa maluka wa Komori wakafanya hazi wajazatu wakafanya zifamu de menage mazababi wenju wakarme maluka wakafanya hazi izo mfanya uhingibo daula izo mfanya uhingibo gouvernement hazi hindi maibuli marania wanu wakaya wakafaidishe marania wakaya wakafaidishe tsoushinda subhanallah na mleto upeune zero hambiza hani ala kef na mleto upeune zero hambiza hani mbulie faminu mwanikeze haki zao na mwanikeze haki zao yamba fami wakama tajiri wakausaidia wakomori wakausaidia emara ya mjamregeze mali muwapua huenda ngwalalao bonzugor ma souffrance ewandoa zao wakaduka duna waudu wa eberge waudu wa saidia subhanallah inu tabia hili Mwenyezi Mungu narnike khatima njema narnike mwiso mwema zahiuma dhamana wa peu mtsouri ya ihurjuka huenda kamtsuri ya ihurjuka huenda yefami adam juanu kwa jamerite mbi warendwa nai alafu mhansi ukazemalizo gamjoka nizo jusqu'à quand gamjo fam ziranti watukufu ntuka vila a mukhtasar gamodo harmwe sujet ikaonge impelur ikawa sujet nu gamanzon rongoze mjomba tsoi ni lini interdize e mazababi walona wanzani wa evite hobalo wanzani wa mhondo malahoni au kagami na sujet sainu ya mwanamshe très jeune ikao elle est très amoureuse de son mari hajitungule mrumahe yohanze mrumahe jelikuwa na washe wenji wajitungula romaha wanzo romaha mwanamshe woi wenji ngwajwamba ukaya pourquoi ya tuambie mrumahe partagez s'il vous plaît woi mwanamshe ikao ya lolo ni mrumahe ikao hajitungulia uhanzana wa ubenzana mrumahe ngena manzani ikao karnahaba manzani wo manyanya hauka wandujwa ukana wanzani
ikama mwanyanyamru wa mbaba mzima mzaze mzima haila confiance ya ho mdungano yija mwanamsho watuwoi ce qui est pur de ukaya mrumaha he gena mwanzani wahe en 100% comme frère wa partage wakati kao yomkinishe mwanamsha dungana dene mrumme ne mwana wedo ula he mwanzani wahe mrumahe wala wadungana ujahunu wado fete wazima yija ula mwanamshe hakana confiance total haungena confiance total ya he mrumme wa he mwanzani wahe mrumahe confiance hajaha hundu ula mwanzani wahe mrumahe gwanzu ya dobi rashadingo na wana texto na wana komanteri wa kifantom ula mwanamshe kazi tumjibia haukaya ngujono kange mwanzani wa hemrumshe waola wa upartaje haku gwa uhama fami gwa uhama wananya gwa uhama wangu wadahodzima ula mwanamshe guono ya ukakedo hanza ya avuo ya biyemrumme izo manzano ya fanyao gejo mkinishiha ya menye relation ya wangu wanzana comme des frères wanzana wa 100% hajihunru hagarde na engono ya ukaya ke jamerite e manzano hemrumahe ya domfanya kesto d'avance ezenda zashiliza mpaka hindu watukufu hamambie mwanamme badala ngumanzishio texto zaki bizarre hamambia zia utinanzishie message wala utinifanyie bêtise bawade mwanzano hemruma hangu ni ujo hangu suka wazima rudotse hana upartage si ujo haho suka wazima rudotse hana upartage emrumsha haho si huelewana zia utinanzishia badala ya mwambia ya zia hambeshi ya video ya hawazi ze video ngamini zonga muhambio bobana wewe je vais te dire une chose j'ai toutes tes vidéos et madame Shewoi ngiharuma tambu na mashaka na wayimzazi wa mwanamzima ikaungu souffre railingi amoureuse de son mari elle aime son mari ngu considère kao manzano hemrumahe à 100% hujihunru humbeshe ya video mafoto ya uchamfu finalement hukansi gamine video banaditilanga muhambi hulala harma shaitlanda shaha hutowa yezizi hao hujizingara hata uhisa hujakule humbeshe mwanamshe video e mwanamshe zimtabisha e mwanamshe zimderange haukangu onokaya deja ngi en danger osoma kuplu ya na eke doanza ya biemru mahe nguonu ya ukaya ngusakaje haungu jomenya relation ya copain ikao ngwaji considère comme des frères changa mtsungwa basil s'agit c'était moi wallahi njotsambaza yo wanzani wo haukaya kana usubuti ya benrabo haukaya ye visajahi mwanamme ngiyo yao e mwanamshe wei hatabiha e mwanamshe wei ngusufre na we mwanamshe ikao elle est très jeune hambie mwanamme ula ukaya zia c'est pas normal emrumshahi mwanzani wangu t'es l'ami de mon frère t'es l'ami de mon mari comme un frère arrêtez de m'envoyer ce truc hanjia WhatsApp ngejuma mbeshea toujours vidéo za uchafu finalement kaja parsi ya ukaya wani mbesho video za uchafu na nikasheze sura zangu hauke mwanamshe kati konta e mwanamshe kati radi pourquoi utsobeyeza suraya we mwanamshe ba utinibeshe eza juling hasia mwabe ha video ikao hahimo salle de bain harme baignoire haranse téléphone subhanallah babala kori mbainji ulaba na zingozirisao hulewa ubenwezi ziyao uranse telefoni ukenzi uhimame benwari subhanallah badiwe msubuti t'as pas vraiment honte badiwe msubuti gorongoriski ya mwanamsha utsokonta hambia nsutsa arrête de m'envoyer ce vidéo bizarre ziya baude mwanzano hemruma hangu yemrumshaho si ushiliana si wandolo mjimzima ziya utibehe utinibesheye ula mwanamshe hambloke yepisi hai hambloke hede hakreye nimero ngwa jina habihana video ya sa WhatsApp yode video ya hima ho salle de bain harme benoir ya hanse telefoni ya hima ya yelao yezunguza ya pia badinga bwana de mwala hitima Mwenyezi Mungu hafanyangu badi mwanamshe wa ivrim badi mwanamshe na subira vraiment
notre soir, il a des grands cœurs. Wakati ka ukajarenge video ile pale mrumaha. Haukaya et kama na mshamrajina pour sauver son foyer, hajwambie mrumme. Ne mrumme jom kinshame uka pourquoi tu m'as pas dit depuis longtemps. Chérie njahambia parce que nsutsa numanise ne manyanyuho. Je passe dans tous les coins et manyanyuho manzano ho yazi zebatani zinu. Finalement mwana mmehamanda we. Kutsona tahaya. Gawe na mrumshe. Emrumsha honge yabo. Emrumsha hoye mwema. Emrumsha hoye ujisa. Ujodu nge mrumshe wa himanzani waho. Imanzani waho kao yihama manyanyuho. Ezi deranjo manam shahatu wei. Ezi mtabisha ukaya imanamme wei. Il est confrère à son mari. Ou partage. Ou ujoda unangalia. Manamme ikangu ujoda honi. Ne manamche déjà goum déteste. Et manamche gourambukaya, lui il est fantôme. Lui il est bizarre. Et nous il se sent mal à l'aise. Gwanzu ya beze vide mrumme, ya tielewe ya ukaya, vale mrumshahe, e mwanzana gum tabisha. Wenjwa joba joka mambia. Roho tiro. Et manamche wa mashallah, il a de bons cœurs. Namangali hedi ya kaupirani ya protège. Son foyer ni atitsambaze uwanzani na unanya wa hemru mahene manzano wahe chasse qui est pire les djingulinu hende nguji hozo zunguzo tsipia ya hentse video salle de bain ya hentse telefoni ya himanwe benwari ya himeja ya do jisu samaji ya do yani ya benwoye vakari ya nrabo yahe ne zunguzi zahe ne mbenji yahe ya hime ya do yela katsona ya ukaya. Il y a vidéo qui sont mis en danger. Il y a vidéo qui sont mis en danger. Il y a vidéo qui sont mis sur le certain. Elle ne veut pas le scandale. Elle ne veut pas le scandale. Un ami message pour que je te dis. Ouziye. Kutsuziye. Haru bloqué. Il y a un message bloqué numéro. Arrête, je te dis. Mais tout là, mon gars, cette vidéo. Dieu merci, mais tu dois publier vidéo. Dieu merci, et mon âme, elle a résisté. Elle souffre dans son cœur. Goutabiho. Ben, dans Gounuko de Manzano, Mrumah. Gamdungana, Mjoda Honi. Yemrume Katujo Kabade Manzano, Hengi fantôme. Mrume Katujo Manzano, Hengi vraiment. Il est chétan. Subhanallah. Nyezi munanike khatima njema. Ya huwanzani wa peu. Wanzuwa menyezi fanyega unemrumshaho kutsukinaya. Emrumshaho gena confiance nawe. Et mwanamshi hawambia, je ne veux pas. Arrête. Ça se fait pas. J'ai pas besoin. Ne m'envoyez plus. J'ai mon mari. J'aime mon mari. Je suis amoureux de mon mari. Je t'aime pas. T'es ami de mon mari. T'es le frère de mon mari. Depuis là, ne m'envoyez plus. S'il te plaît, si tu m'envoyais des trucs, je vais te bloquer. Il l'a bloqué. Ce mec, au lieu de comprendre ou de penser que cette femme m'aime pas, cette femme, elle rigole pas, elle a créé un autre, elle a cherché une puce, elle a envoyé une vidéo de tout nu à cette femme, une vidéo qui est vraiment à la tuer. Je demande à Nambonyuana, Hewe. Namfahamu wanzani wanaume mwabali huenda ho armazendo la zahani. Namrenti mtulubali ya wanaume huenda harmo malaoni hanyu. Siwa dizo manzani. Waopia warende hama fantom. Mimi tulam. Haukaya wanzanzwa erdara sapia wanijua ho. Ekawa ni paru malaoni hao. Njaparo jusema chokeli na fixe mzazi. Je descends mes yeux. Je baisse mes yeux. Comme ça. Jamais. Yatujamba balatula muhanangala shikalike balangu nanzo. Jamais. Nous si c'est matu. Volewa, nous si c'est matu. À la fusion du kwanza na behim. Mazababi. Mazababi mlo hunu Faransa. Pour protéger votre foyer. Kane manzanoa. Ikango mrespecte. Haongo manzo. Haongo manzizo. Manam shohango. Manam mehamadami. Et manzanoa hona konziani. Il n'a pas droit d'aller chez toi. Wala katina droit ya kane numero ya hemrumshaha. Iyo concerne mnikaoni. Hako wanadamu wajuhamuo waredeha mavampure.
ngwanzo wale owanruwashe wa wanzani wao wei mwanadamu ika wallahi gamisuru ke mwanamme wei katsu fikira ya uke mwanzani wahe nge kapablu ya hanza ya menyele kuplu yae wenji waloma aveugle watu wajo urenge hadisinu ala légère gamrongozu wanaume wanti pia wale hunufaransa ikao ngwa wankupu haina mwanamme haso haina mwanamme uliona mrumshe ye manzano hayo mnika confiance totale yo hendo hahi yo ujwa wende wakansi wadzima wali wadzima wapartage wadzima watsehe wadzima mruna tinike confiance totale be wanzani wao warende ha mavoyu wanzani wao warende ha wanadamu wapeu warende ha mazeton gamniko conseil haso message inu ya mwanamshe uliona mna mwana mzima ngani wenji nywana washo mlo mfaransa ni uliona mwana mzima yabonja fixe mnu mwanadamu ni mrongo zangu jiju haina mwana mme uliona mrumshe yaliona mna mwana mzima dainae ne mrumshe ye jeune ele belle na enge na mwanzani na evite hobale mwanzani wahe wala inu ntufanya message ile mwana mme ye mrume ya jue message inu ngamwereyo le kalboshilinu ya tongo utuwaze nguo yofanya video za uchamfu haukaya wei hali hiti kaga jakala hitima banda hubeshe mwanamshe video ya madu mwanamshe l'a dit je vais pas, arrête de m'envoyer ce truc bizarre, j'ai pas besoin yardi abeha mwanamshe am bloqué gajaka obidi yenda tsa pis ya créé WhatsApp ya mbeshe video ya hezungu za hizo ntipi banunga mono ce qui est pur do beha video ya hezungu za hizo ntipi il a des adresses ya bili ya numéro ya bili yenda ya créé WhatsApp banda bloqué wa hende abuwa WhatsApp ha vidéo et zongozo tipia kengu il trouve le courage pour mdumshahi ya tuyabo gode ya kensuro fukoni ya towe vakari gukonso fukoni ya towe vakari ya doji komi hata ya hisse ya bese mwanamshe uo mwanamshe elle va être content tu penses qu'elle a besoin de toi bodada ça c'est quoi ça nyezi munal pone shari kutu pense foyer yao kutu pense mdumshao kutu paso wanao shahukansi ngofanyo video hari ngofanyo hata ya hisse ya ireima na mshewe bangu joka konta hahambia katina besoin arrête le cinéma pensez à ta femme arrête ce truc bizarre wallahi c'est dernier avertissement je te le dis et madame Shewe il a résisté pour te protéger et protéger ton foyer katutsaha umane dawene mrumshaha mwanam Shewe ngu protege ili utimane dawene mrumaha wenji wajohamba botu na mwambie mrumahangu ne mwanam Shewe ne saya ukaya tu ram ce mec il est ami de mon mari comme mon frère et katsambie mrumahangu ye mrumahangu joboka pourquoi tu m'as pas dit depuis longtemps parce que elle ne veut pas vous séparer elle a passé d'une manière et mwanam me yakubali yazir Banu ce qui fait mal. Donc quand il y a une vidéo ya ibi hajana, you hatu wazangu zontipia, habaki o Benoiri. Haranse vidéo ya telefoni aluango ji filme, ze suwaza hizi ya pia hato miduni. Elle joue avec le fait. Tu peux faire ça à une femme qui a 2 sentiments pour toi. Cette femme, elle n'a pas de sentiments pour toi. Elle a sentiment de son mari. Putain. Elle a sentiment de son mari. Au lieu d'arrêter, tu continues. Gamdede tina minouhambe bo cinéma. Gamine video wahima au Benoir. Uji filme on. Gamina ye video wa zingara hata wajikome hata wajakule. Gamina ye ma photo wala la harma shetada shao wajitire ma photo ne kaliso. Ya baba sa usahwelewa. Si tu continues wallahi na Mwenyezi Mungu. Si tu continues Allah na Mwenyezi Mungu, c'est moi qui va appeler le mari de cette fille. Ni moi les hadiths pourquoi sa femme, il y a tout le monde bien depuis longtemps. C'est moi qui va lui dire, c'est moi qui va l'appeler, de lui expliquer. Arrêtez. Conseil Nika Wanaume. Heni mru yanzu yake bien dans son foyer avec sa femme. Il a qu'à comprendre que utibale manzana hondo dahon. Haukaya wanaume umaba. Utibale manzana hondo dahon. Wa alaikum salam lashi République. Ye manzano ho na konziani. E telefone ya hemru mshahaho manzano ho ya tikenio. Iyo conseil ni mnikaoni.
winji gamjo uhansi ya ukaya emanzano wangu gamu amin Salahuddin salam emanzano wangu gamu amin gamruditina ni mwambieni watukufu emanzano waho wambala hondo dahoni owinji wa hao ngwatsongo u deranjwa nwa shahani jelikawe mwanamsho hangu woi mwanamsho woi emrumahe gena confiance totale ya uke manzano hekaja jo parofanya avance soma emrumshahay mwanamsho nge bloqué à chaque fois elle pleure wakati kamrumahe katiyab ngulilo zabari elle pleure parce que elle a confiance totale à son mari il a confiance totale à son mari. Elle avait confiance totale à l'ami de son mari. Ça c'est nous gazilio. Oui, Hassanatim Faume. Ça c'est gazilio. Et mon âme est très bouleversée alors que c'est une jeune femme. Ikao. Et elle souffre petit à petit dans son foyer. Ça se pourrait qu'elle va avoir des maladies bizarres à cause de ce truc-là. Haukaya regarde des chagrins, regarde des choses, mais je vais te dire, ma soeur. Je vais te dire, ma soeur. Wallahi namnyezimgu, je ne suis pas fâché Abou Bakar Madi, t'inquiète. Ma soeur, dès que tu as parlé avec moi, ne gardez pas ce bêtise dans ta tête. Appelle-moi quand tu veux. Appelle-moi le moment que tu veux. Dégage ce qui est dans ton cœur. Partagez avec moi pour que tu sois vraiment libéré ton cœur. Car ce mec, c'est un cafard. Car ce mec, c'est Shaitan. Alors que je dis à la famille de cette fille, ça se pourrait que cette fille, il va parler avec sa maman. Mais ce que je veux dire, et comme Zazawa du hadith, n'a fani hamandawe. N'a m'pare manam mais en privé. Moumambi, haukaya, mimi, s'il s'agit, et kaulandami, et mon ami Djadjoum part en privé. Hadjuelewa. Cha na m'pare moumambi. Deva ta mère. Mwambie bwana we yazie. Et kaka jazia, ze vidéo, ngazjo honda en public. Et kaka jazia, emruma honge joko obligatoire ya jouer. Subhanallah, ya latif. Kutsuna anza, gamopesho video ya uchafu. Zia ban tsuhutsa, gobe video ya uchafu. Huni wasaka dan tsuhutsa, jom kinishan hu publie. Ya latif. Yede manana ba ukaya ni mazababi mlo faransa. Watiluka confiance ya ima ami. Watiluka confiance ya ima ami. Mwabalia hondo malahoni na evite na mkawe ajali. Ba wanzani waredi hawana wanzani wanrabo. Waredi wanzani wapeu. Mlukubale wanzani hondo dahoni. Hede haru jemru mshamzara ngemru msha subhanallah. Uimane demu jewoi. Wamdu tsongo oze wafanya video za uchafu. Finalement vanu. E kabala hubakisha haruma. Ye Burundi yaho botsongo ujakule vidi. Haukango jakule vidi. Ngo tsongo rema ye hawa. Ngo jakule vidi. Hubehe video. Subhanallah. Gamanzo nabi ye excitation we yonda o. Alors que manamche il anikaja par en vidéo. Pour que tu la vois. Shango konti huji filme. Huji komiata uhisa. Hubeshe maname subhanallah. Hubeshe manamche. Et manamche on bien avec le cœur. Et du sentiment est ton bien. Zia, s'il te plaît, ne m'envoyez plus. J'ai pas envie. T'es l'ami de mon mari. T'es le frère de mon mari. Arrête. Ou kahonda wabehe ya mwiso. Ou di filme zungo za ozonsi pia. Ou mwenese. Ou filme zungo za ozonsi pia. Ou mwenese ukaya. Va hanuna kazantina uzia. Alors que ils nous avertissent. Le bien de ton foyer, arrête. Le bien de ta femme, arrête. Reste dans ton coin. Même chez elle, arrête d'aller la voir. Zia. Zia. Parce que si tu n'as pas arrêté, tu vas comprendre. Je te le jure. Si tu n'as pas arrêté, tu vas comprendre. Subhanallah. Zinuhitima. Zinuhitima ya latif. Madame Sheikao. Il est avec son mari. T'es ami de son mari. Comme un frère. Et m'loumaha yo hunika confiance totale. Katina ko hudishia. Hubaki abongo go mettre en souffrance madame Shewoy. Go me dérange.
ngomtabisho haumbisha video za hiwazia hao haumbisha video ya izungu za hao hawambia zia bloqué wende t'as trouvé le kilo d'aller chercher un autre carte SIM numéro ili ubo WhatsApp umbeshe yezungu zao pia. Est-ce banunga wemema? Subhanallah, est-ce que gawemema? Cette fille, elle est là, elle est en train de me voir. Même elle est en train elle est en train de pleurer. Elle me laisse 2 messages là, je viens de voir sur WhatsApp. Elle est en train de pleurer. Est-ce que c'est normal, il y a la nature? Banuka Wambeshia, elle est contente? Oui. Si Wambeshia, oui, ça me plaît. Ah, vraiment, putain. T'as de gros zizi. Putain, j'adore. Oui, Hujobe Abodabele m'a dit. Elle n'a pas envie. Gorabiso, Goduduso, arrête. Arrête. Subhanallah. Nyezimunal Puneshal. Yodeman Njoambi Wanadamu, s'il vous plaît. Essayez de penser, s'il vous plaît. Essayez de penser, s'il vous plaît. Essayez de penser, s'il vous plaît. Au lieu de venir là, ya Latif. Au lieu d'aller briser un foyer de ton frère, un ami, comme un frère, Kutsubaki dans ton foyer. Reste dans ton foyer, putain. À la fois, messager, nous. Comme on a bien mon âme changoué. Il n'y a aucune longue vie à toi. Tu es vraiment une femme. Tu as un cœur. Dieu te protège. Parce que si c'était une autre femme, Wallah, Hadjokara bien l'umah. Shawewe ngore sante ye sentiment, ya hem l'umah, ne manzani wahe, comme ils sont des frères, Gone Yaukaya, c'est pas normal de briser la relation de ton mari et son ami. Ukahuja unambi avec le respect. Rambie manam me yazie carrément. Gam le dit cela nous rambie jete vidéo. Gamina za vidéo za horizonti pia. Na mega muhambi okamakin. Tujomba tura mugene vidéo ya ngila na hima. O Benwari. Na jibenu zungo zonti pia. Oui, j'ai le vidéo. Chaque kabati satabane muju paru jwe wona. Jamais. Kabati. Gijoni bakia. Sheka kujazia. Wanadamu wa joiwona yeka kujazia wanadamu wa joiwona na miga muhuniko miadi ya ukakabati mdu ya jopa joiwona sauf eka au continue na weka au continue. C'est moi qui va parler avec le mari de la petite, n'importe quoi. Yodi banana biokaya nyimlono wandwa ume ni wanaume mlono wanzani na mziro balo wanzani wanyu mafantomu hohendo malahoni hohenda warengo wandwa shahanyu na mzie banga bwana washe vrema wodinya gwafikirio ani mkobwazi mahondo mahono wanzani wakotonzo manishin jelikanga bwana washe mafeblu wa udunge cadence wamba ukaya ngamwendo haiwede mwanzani mdu mahangu yende bahende ya tombe harme piège wado jouer le jeu wa tromper mduma oui on est ukaya pour tromper son mari. C'est impossible. Alors que arrête. Watukufu Garenda Oharma est deuxième sujet. Inu sujet kao. Karjaka na ya wawifanya leo. Aukaya inu sujet ya urgent. C'est obligé qu'on parle pour sauver la petite. Parce que madame Cheroy Ngu souffre. Elle souffre énormément. Wakati kama mahyo jwa mwanange fatigué, mahyo jwa mwanange triste, mshiha mante, hamambia inde hazingi onziro, je viens d'arriver, je suis fatigué chérie, alors que c'est le message de ce calboche, zimtabisha ou zimderangeo, Mwenyezi Mungu na jalie ya protéger ze foyers za wana shahatu, banga wanada mwajansi k'objectif ya hao, kwa nahonda watsaha wanrwasho bonze, shangwa joubaki, waderongo wanrwasho wanzani wao, subhanallah, hamadi mwanadamu woi, wakati kawi juenda hata ye mrumahe mwanamsho hazijua, vraiment ntuju wangu joka yaje, mbabio kati jilande konti ya ukaya, bani mwanamsho kati contente, mwanamsho katsumanza, ikabidi ya uni ya ukaya vomeke j'arrête, parce que jo pousse mwanamsho woi abu, yende hata ya mbie mrumahe, na mrumahe do jokaya, vraiment elle a trouvé la bonne personne, elle a trouvé une femme vraie, wakati kawa mlumshahahe hajojo ya tombarme piège shaunu ya ukaya katutombarme piège pour son foyer.
atampaka da watukufu garanda harma e deuxième message shado kaya e bwana wei kajaona haya hokansi yareme hawa vanu yohamba mdu hamba sabuni vanu ce qui est pur mdu hamba sabuni ngufanyo bometi ye sabuni ngerele sao gejo shida yuunike envie na frisson ani ujacule chaye problème wei kajava hasabuni halalarma shaiklanda nguremwe hawa nkavu nsujwa pourquoi ka ujacule yemru hamanda ungo jonga mwanamsho mfanya une minute seconde ujacule yabo jo mwanamsho jomrega ujomtabisha ajo banukaza jola zoka twabura nyezi munalponeshali seconde hulalarma shaiklanda même pas une minute même pas 3 secondes wadi so zingara na bakuja la sabuni au mafura abotula ibanu mbuka sabuni ni c'est ça ibanu mbuka sabuni ibanu mbuka mafura bien sûr amkela vilsembavi wala parce que ça fait vraiment mal shaga mazumna taratibu nazon sasa mwana mshahari yabo nikanguli dungo wala vanu wai hatlom hono nkavu kajaba hani mafura ni sabuni ya jomba ireles shai kankavu na wafanya 1 minute ani 1 seconde a 2 secondes ya jacule yewe mrika mwanamsho kujonteresa yewe mrika mwanamsho kujonja bezo wamrika hata wajozi ngara utsoda ngo hobanti itso sobanti mnyezi munalponeshari nyezi munalponeshari shanyo subhanallah tu trouves le culot et le courage de te toucher même pas 2 secondes même pas 3 secondes où jacule yabo mwanamsho kujonba ha shakuja shida wafanya 2 heures de temps wafanya video ya 1 heure na 2 heures wajikomea hata wajitsuna jobe bwana ule nasiha shawe fenya wewe fenya laissez notre sol tranquille n'importe quoi oui il est né avant la honte arrête même de trouver le courage d'aller au salle de bain wende wahime urense telefoni hariba langu mfanyo plaisir nemba inji ilon kurahani ya tiramu olewa enda hime hariba la gumfanyo plaisir nabo hahu bloke watukufu gando harma de troisième message ikao ya usikitif ikao yendu zamdu de ulo en lui mais l'importance il y a un deuxième message pour que notre soeur soyez tranquille pour que notre soeur soyez sage parce qu'elle est sage. Que notre soeur protège bien son foyer parce que c'est une femme vraiment digne. C'est l'importance. Wando wanawashe riwanzao. Mru yanzu ya prier ya hunde manamshi hamadoi ya mlole. Mru ya doua qu'elle trouve une femme comme elle parce que c'est une femme vraiment fidèle. Shango johunga manamshi hamadou ikawo haonesa ukweli wa ene mrumahe ya mrumahe un jour ou 2 ans ou 3 ans yakawo upande. Ah vraiment maintenant je vais le marier avec une autre femme. Kana ukansa unoka emzadewe c'est une ange. C'est une ange cette fille. Garombo mnyezi mguri hunde ani wanwashe jowa hunda mundu wanawashi hamada wanu ikawo wakina ya zeroza. Wanza wanwa umahao. Chassi de nation jomba gamanzo walizo ko lingamina mrume shata wango unijibia n'importe quoi vous pouvez aller en affaire watukufu y troisième sujet une sujet ikao ça fait vraiment mal wakati kao wei mwanamme ikao mwanamme wei hakakomor ye famia hahe wahuzu haini shauhuza wambeha hunu Faransa hawasuli hunu Faransa hajaba ki hunu ha galère 2 ans à 3 ans hosoma galère banda ha galère 2 à 3 ans ika obligé yambie famille ha hundu ya joka muliza makirtas yani nationalité hapare famille ya ukaya badala ya ufanya hazi ni hunde malilo le hunde kirtasi gamina mbabatso yanzanu ulize kirtas na mtsahe mapesa hiyo munjilie mnereye ili nifanye baadhi nsagani ule makirtasi 15,000 francs. Ye famille wahuzu haini shauhuza
Nimbaiza dhahabu tidazi za mfanyo msafara wa mwerea emapesa mwerea hindi wa mwerea 9000 euro yuwa huzu arudhi wa huzu ye dhahabu ya mwanamshahe wa mbesha 9000 euro hajaha ni kaula mbaba hafanya na hakaza na 1000 euro ija ifanyishia 10000 euro hanikaula mbaba ola mbaba mambia tsuhunika zekirtasi wafanya hazi unilibi ola shababa alhamdulillah ngeneze kirtasi kufanya hazi mwanamsho hahe wa mbaba mzima mzaze mzima uloko morika waha huzu dhahabu ya inji rompasho wahe mwanamma hahe rema kirtasi mruma hahe ha investise habiri hobarini hata hawasuli unufaransa hawasuli unufaransa hajaha baki hafanya mahawa mwado kajahunda nimrumo mjini nimrwa jina ya jamre miomlango abagu manzo shaja hagalere bala hata haka eberjoni manzano hahe ukaye mwanamma hahe haka namna studio kajakana nyubanku haka ubaki deni manzano hahe hajaha hundu mwanamme mjeni hamlola ika mwanamme uo katina kirtasi mwanamshe katina kirtasi sha yoko avantage de mwanamshe bwa komori mwanamshe utuna kirtasi na mwanamme utuna kirtasi yoko ka avantage mwanamshe ukaya yeka hamira yotunda kirtasi yoko galere de mwanamme wajaha lola mwanamahe hawambiza wakabala wafanya tout ce qu'il faut ula mwanamshe hajaha hamira baada hamira mwanamma hahe hajaha deklare ula mwana udeklaro la mwana yodi mwanamma hahe udeklaro la mwana ula mruma hahe ndarenge mnanyuba wadungo kaza mnariali haina mwezi ujabala renge ula mnamwana haya deklaro la mnamwana ula mwanamsha haya jahundu ila sejour o wakati mwanamsha hundu sejouru ula mwanamma hahe hatowaze grifu hamabie mwanamsha hukange bidio mdon liva haukae daone mruma hahe nga manzo mnike 6000 euro hamba 6500 euro 6500 euro mwanamshamba je rido huliba yebanu wakatoka ujajo deklare mwana rifanya kontra kajafanya kontra ye pourquoi nani kwa sejurambani hulibe waide mwanamma haikawe mwanamshewe ha investise zemali homla ukomori hojahon hadi ha investise zemali wamwere hajahuluze kirtasi mwanamshahe hamira ha deklare mwana we mwanamshahe hunde sejuru hajambe mwanamshahe ya mlibe subhanallah ndizo gabo mbalbala hazie pasio alimentaire problemu zinjia gwanzo yemrumme wa he mwanamshahe yemna hazia fanya mna bricoli yadomnika 500 euro par mois kajamnike 500 euro par mois ngujo menya kana utwe pasio alimentaire ya he mwana ngujo tliye makirtasi shonga nguwa derange subhanallah wende du zamru yendu zamru doulo ajali yendu zamru doulo na rohombi wende ndu zahe wa mbada mzima mzaze mzima ikawo mwanamshe wende ya investise dhahaba inji ya mwanamme we ya kaunga msafara ya jemanga ya mditene ya huzemba biwakaniyo wambeshe ye 9000 euro hadaho ili ya hule kirtasi ze kirtasi zilangu juu ya hulize mwanamsho hae yaambie mwanamme ya doto wa mapesa eske nga mwana ukazi ndeze normali buwa komori nje mdo hamba ukaya tura mungu njiyo famiza waro zindizo mwanao wanasho hatu warmani avese wanasho hatu warmani mawade na mangali mwanamsho wa ikawa haji sacrifié pour son frère haji sacrifié pour son frère katina ya tsufanya tsoye manyanya ya mete a geno ya watabishao ya waderangeo bientôt ce jour que jogi sangue obligatoire ya changer ya boheda ya changer mwanamma ngujuka ya déclarer mwana ngujuka demander wa beaucoup de choses et pas alimentaire que je kwanza ione ukaya ngutose obligé ne ha bloqué yemrume de hata hashindi hatoa 3 fois à 4 fois ma pesa 500 euro na bo mrume ufanyo hazi alibwa 800 euro uto 500 euro ya niko bofrere wa 300 euro ya jokanza ya to 200 euro ya libim na nyumba na studio alo de na dene mrumshi apase mrumshi alo na sejour yanzu jende mbiatsa hemba nyumba ije mwana mahahe ya jaya muhimilia uhashari haina hazia fanya tsongo unenga mapesa wallahi mwana mewina rohonku mwana mewe ikamitsika dai désolé he mahaba na juanze mrumsha wangu njoratse mrumshe na bendeza
haukaya haini zibilioni zijilio mwana msho izebyo zahe pia ngujolo jeyo hao ngumeyo jomweda zahe mwana mewe haunisa sacrifice mwana mewe haunisa watania haukaya ikama na memraji na kaulanda mi gamriditi na nambe jukatu hetize mwana msho hauteza ngo ya hundese juru side mwana mme ya hundese juru de mwana msho hubo sinema mwana msho huda hundese juru si hundese juru side mwana mme et katika de mwana mme juka ba désolé chérie je t'aime tu sais très bien que je t'aime au fond du cœur. T'es la personne que je veux faire ma vie, mais désolé. Gamon de zang, kadja puham jimzima, si jatsulu la kutina kiltasi, et mwana maho a déclaré mana, et ka hundu kiltasi uzi hundu wa weshatsi da mimrumaho, zabende mwana maho ya jihansi harohombi, ya gajuma unitabisha mimrumaho, haukaya katsu tabisha mwana mshwahendami, haukaya ujoko usibu hondami. Haye, unu peo, alafunyi mundu wa mbotira, nikamkarazi bo majinru, wana shwatu go harmatabu wana shwatu go sufreo wadizatu go sufreo ikangarzaba usu ani ili wa kemasulaje wana washi wanga wa harma sufreo salmaze foyer watabishono ngoma ha la fuzo kam tutsari zambe rozaba gam tukiwanga mtabi hao na mgale Muhammad ikao ye famille wa mbahiza ye famille wa mnika ye famille wa mfanya tout ce qu'il faut ye reposer yambiye valahi wa ukaya 2-3-500 € haina mwezi hato wa 3 fois hata 4 fois halemewa yabwema pesa sa yamnika 2000 € halemewa kana ushinda ya kontinya domnika 500 € na ugwali ba nyumba ya 200 €. Omshara liba nguli bo 800 €. Hamna hazi wa ani wa noir. Hayi la fuba na weka tsuo na ukawede mwanamsho hahe. Ya tsonga leo yamba hajamanga ndaye. Ya tsonga leo yamba hajamanga di mwanamsho hahe ukawi hatomba yakaniyo. Hatuemba kiba yakaniyo, hatuemna gadi yakanae, wahuzuze arudhi, wambahiza, haja, hardi wahuzu tena, wapara, wamnika huluma kiltas. Kiltas ya la wahuli wani wanasho, nefami, ya ondio wanzojo ulibise manamsho hawikao, humdeklari ya mnamana. Alafu iso karimambiaoni kamunoma panunu, ani inuro hombi tula maifanyao. Kamsuna kabanu vraiment nasho go dans la merde, go harmatabu na mashaka, go meto en souffrance, zinu kamtuziwana. Chabo Majin Gamjo Katsumdona Okaya Turam non Turam Gunjo vie privée. Vous pouviez aller en affaire. Vie privée nazi. Comme si je suis venu chez toi de chercher des histoires. J'ai jamais déplacé aller chercher des histoires. On m'appelle. Quand on m'appelle, nous ici, c'est tout de côté. La femme Muhammad oui manadamu. Kusona taya. Manam shohamba bemzimzimzima. Ikao hoja mangandaye. Zema kelta soa hunda yede ya uhuli ya ukaha investise. Gojo umete en attente. Ya keju masu usufre na utabiha. Ça veut dire quoi ça? Ou usilamu durlono. Wati usilamu wa komoro. Yendu zamro hanede hana rohombi. Wede manama huamba bemzimzimzima. Ika ujana kajakana rogoza. Emana alona makeltas de manam shoa. Subhanallah. Ya Latif. Nyezi munamnike khatima njema ya Rabbi. Nyezi munamnike mwiso mwema. Wamwakabidi wanze shimeji waho. Umanjize badare nge manamsho haro. Nge yabongu ngure mo plonge. Eske nyujua plonge. Miti ifanya usiku zima tiremani wade. Usiku zima. Oui. Ti ifanya usiku zima tiremani wade. Iyo de haziwe yafanya o. Weklasine bumasi hunguli wa 800 €. Gojo domrenge 500 € ba jiru kalibo shiyamadawe. Subhanallah. Ya Latif. Gojo umsakrifie. Gojo ani umdhulumu. Gaja palsa mlume mraji na shaju karanti manamshahu uendeza. Ya Rabbi. Rengeza zero hobo mnyezi Mungu. Rijele heru na baraka ya Rabbi. Ze famiza hatu de zilo famiza kipeu ya Rabbi. Yendu zamru do ulo andui. Emana mamru do ulo andui. Yemzazamru do ulo andui. Emana mshamru do ulo andui ya Latif. Ya Latif. Si kabila hindri. Huanzana ribenzane. Rike konyo nzima.
rihimiliani hanjema rwanene zembili zishange ngabwana de maunoka ya ketsubidi turamubidi ubakarma politique turamubidi ubakarma politique gejaka ubidi wanilo wa komori gejaka ubidi wanilo nasho wanasho angorma 90% gwa bien soulagé à cause de Turam wanasho angorma 90% gwa bien soulagé à cause de Turam parce que zebizwa hunlao rwanabia rwatsonabia gwa respireo gwa vukao gwa alhamdulillah haukakazani hunla wamichi zintura miyazamba zini hunla nsuso jiwana hafa nani ke tranquille bala alaka nyeze ngugu John Shifa la fumone ya ukaya ye mwanamme wa imaudu ya mretsi endezai oui kana ureke mwanamshahe ya mlola. Vas-y, prends ta soeur, marie avec. Prends ta soeur, ta propre soeur, marie avec. Parce que tu veux pousser son mari. Yamrensi. Merci beaucoup, Simon Herinam. Gwanzo pousse mru maho. Yarensi yemru msha e manam shaho. Yabona nke manam shaho umlole. En tout cas, tsambi yemru mahemru e manam shaho. Ukaya. T'es un homme. Masha'Allah. Nsungambia urensi mwanamshe huo haukaya mza yangu manzo gamanza nao si 7 mois nsu aminika hizo nambao vraiment njo shida nresiste njo katsu hatsa de zangu sababu kututsaha mwanamshe abaki ndola Mwenyezi Mungu namnike khatima njema ya Rabbi Mwenyezi Mungu yarisami yemakosa yarijali jokana hili duniani ya Rabbi udu ya uhimiliana hanjema risaidi lani hanjema, rishukuriani hanjema, riprotejo wana shahatu, riprotejo ze foyer, gasibano haure denene ya latif, gasibano haure denene ya latif, ta propre sœur, ikawe de uhulia makirtas, hauzu dhahabu, hauzu ardhi komor, hauhere ya 9000 euro daine fami, wahufanya msafara huja hunu Faransa, huja kujajitapilia wahunda kirtas, shabada huwasuli hunu Faransa, warditsina holia maki wa holia 9000 euro jahulu kirtas e mwanamsha wa biro barini hasufre haja hunu Faransa halolani mwaname utsuna kirtas hahundu ani hazaya hu deklare mwana huja kwa mwanamsha ho ya hulibe 500 euro haina mwezi hata 6500 euro na wodi mwanamsha huze dhahabu ya hulia kirtas subhanallah 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 Mwenyezi Mungu anike khatima njema Mwenyezi Mungu anike mwiso mwema Mwenyezi Mungu aripone na damu wapeo wayimrikao kajakana rongozahe yefami watsanga wa mbehamanga yatushinda ya jitsaha yarditsina watsanga wa mnikano 9000 euro ya hule kirtasi inationalite ya ibali ya yoke jambali ya dzina inationalite uloni yoye ke jabalia le dzina lao huja udeklare mwanamsho aho ikawo dekina yatsangeze mali ngwanzu yado huliba mapesa walemewa haukawa sawa hunika 2000 walemewa ukemrumeka tina rogoza ibidi wabe wambie boyfriend wao shimejua wambi bo shime nswami babela skana na tambu na wana problemu de manana mba mulibe yabwe 2000 euro manika sava mbabi yabaki sava shahusi yabo nguwa force kuchutwe paso alimentaire ngwambu kuna ufanya ate mwanamsho hao ya changer wa séjour hauka kwa tutimize mapesa widi mwanamsho hao widi mwanamsho hao subhanallah mitulamu mzazatulamu kajaza mwanamshe mzazatula mwanza mimi wa miche hazaya wanawane uwararuafu ya bakinda mi wao ya waza ya nja waona ukaya tika mtiti j'avais 3 ans ya bonsoeshe le wana shohangu maturamu hazaya majumeli wanawaili wanawashe wafu wafanya simwati jitwa mwa wafu nyezi mwa watamani hazama namme hafu ya bakinda mimi turamu gamu mkonsideri wanasho hangu nyinyi wanasho hangu hauka Mwenyezi Mungu wa uyanizalia kajawa hansi harenge hauka de kun fayakun yapo mimi je sais pas et que ce état babakaba jawa appel gamjo nambia ukaga mushiao parce que appel ya jabo tikupe subhanallah nini mwanamma hanyo
wewe wazaliwa na mwanamsho haho ilo yabo ya ufaidisha ya wanza ya wanziza ulo yabo ya hutukuza kutsumbama bime wahangu Mwenyezi Mungu hawatamani wakana tura mwasimwa Mwenyezi Mungu hawarenge na umajumeli kajane ntiza mzima gami banu gami na mahaba ya hangu nanye gamu mrongozeni mletso tabisho na shohanyo gamu mrongozoni mletso redanai wana shohanyo huzaliwa ni mwanamsho hakutsomba alhamdulillah deja huzaliwe dhahabu ne fedha huihundu maana haukaya watsanga wa hubahiza watsanga wa hulia kirtas mimi tiram ikawo nloba nunungu wao nzazatura muhaza ya waili wanawash Mwenyezi Mungu watamani sami ngami banu gamu mrongole wana shohangu wonga one mwanamsho ngenamu haufaidisha nguhanzo haunike dhahabu haihuzu haunade mwanadamu mimi wahangu kawakaya gamisulikajo kanifanyia zinji je suis là. Je parle pour que Mwenyezi Mungu yarjani jukanahe nyinga nyino na shohangu kama soba alhamdulillah wa Mwenyezi Mungu yanijela luna mwanamshohangu hata ya shida yafanya tu pour toi hata yafanya mtsango yani bahiza ntoa harmon tsimbila yani bahiza tantoa harmon kutsuila izo comme tu shukulia moi que je suis là que je parle. Je me rappelle j'avais 12 à 13 ans. Je suis allé à la mosquée de Moroni Djomani avec mon grand-père. Sambi yambaye hangu kanibale ludom sirini. Nedena ombedu wa mama hangu ya zai. Vanenda bo déjà. Alors que c'est à la Abanga Mushiao. Mais le cœur, le gars, du Kajom Kishaka Abanga Mushiao. Watukouf. J'avais 17 ans, à l'âge de 17 ans, en classe de 6e. C'est pas 17 ans. C'est à l'âge de 17 ans, naka ujwaka mama ungianza ya mrukadha, na bolka uyenshi vanu wadzima. Aukayanlela koko hangu, hubasha. J'avais 13 ans, si nous gagnons des minambaya hangu, nende na ombedu wa mama hangu ya zaimwana. Redom sirine avec mon grand-père, à Moroni Djomani. Mbaya hangu anambia mwambie, ye imamu wewe. C'est moi qui a parlé à l'imam, kanombele dua mama hangu ya zai. Ye imamu hangbodua, quand j'avais même pas 2 mois, matura mwaja tombé enceinte. Hede hatundondo kange mziro. Hakana grossesse ya 3 mois à 4 mois. Et 4 mois il a grossesse pour. Depuis là. Aboti jwa ya ukaya nja kusudiwa. Mwenyezi Mungu kajanguzukia. Hanijailia ni wanaswa komori mkenyi dwa naswa hangu. Mkenyi dwa zaza hangu. C'est pour cela, avec mon cœur et les sentiments, je ne peux pas laisser les gens. Haukaya wazaliwanai wamkinishaka kumhurumana. Izo dezahile kaliboshilini. Hazaliwa mwanamshwa ya manza ya manzizi, ya huza ya mbahis, ya huza mhula kirtas. Ezo yamfanya hili. Hanende ha enemi gumsezi sema pesa. Mwenyezi Mungu nanike hatima njema. Mwenyezi Mungu anike muso mwema. Ndojwa ya ukaya. Klindi la tuzali ya mrundovi. Mrujwa uliungamana. Winji wa baki. Haureda na nai. Mwanamshwa mru. Wambaba mzima mzaze mzima. Ikaudi yatunga ulo mwanadamu. Urende haandu ikutuanza umone.
ngwanzo ya hulibe mali hudiwa zakaze kirtasi kaude ulonizo zemalizaha hede za hula ze kirtasi zila ija abasaka wabidi umlibe umanze tanke mwanamshaho fanya dovar tanke mwanamshaho fanya dovar tanke yestatulonio hasbabundaye hujago mtsimbiombi ngwanzo mtondo lani haumwambia ya hulibe mapesa banda hudeklare Mwenyezi Mungu anike khatima njema. Mwenyezi Mungu anike musumema. Yarjale jokana heri inshallah. Yarisamihe makosa. Yajailo walo wapeo wadolo kaya gokana upeo jusqu'à quand. Sois le duniani qu'il pleut qu'il neige on va partir. Qu'il pleut qu'il neige on va mourir. Wenji wakanamana kwa wati, wenji wakanamana zemali waziranti, warantie majumba, warantie magari, warantie tout ce qu'il faut. Yeba sangonda huwa wasule ya waumba, ezwa hundawu Allahu alam. Karsujua, haukana majirenda njema, na majirfanya njema, karsuzifanya, nyima kansa urenda nai, nyimdhulumu, nyimsindaombi, nyimredo nai, namdojoka ya hewe, ima kiltasa nungarjo ya ransi, izimalizi nungarjo ziransi, kuna ubala mbahi nronda kaburini, asfilan. Watukofu, j'ai donné le numéro. Ujoku sidwa ya participe. Ikawa une nouveau numéro, mtijo para numéro ila. « 07 48 46 15 86 07 48 46 15 86. Je répète. 07 48 46 15 86. Ujoku sidwa ya pare, ya participe, ya onese, wa upeu, ya tsange makalima, emanamme we ya joyokaya, horenda nai, yotinjema, emanam shoaho mfana we mbona nawe. 07 48 46 15 86. 07 48 46 15 86. Je répète. 07 48 46 15 86. Watukufu, Mwenyezi Mungu na rijalie ejoka na heri, yarisamihi makosa ne madhambi, yajalie wanadamu wahima hauredana nai, mendu zamru harendeha wapeu, haswa de fami ya mru, ikawo woi mwanamme yamba mwanamma mru, yabahizwane mwanamshohahe, baade mwanamshohahe kai hokomori, yatahama pesa ya mbesheya, ya hulakirtasi, ije mwanamshohahe wasulimanga, hajaha uno ya ukaya nguko andu ya mwanamshohahe, ya mbehamanga, ya mhulakirtasi, baade la deklare olamna mwana ikao, de mwanamshohahe ya lolo ya lomziro, hasiba langu taxe mwanamshohahe, 500 € par mois, haduwa zake makirtasi ya lonao, nano msafara kaujahunu, mwanamshohahe dekina ya tanga, Mwenyezi Mungu anike khatima njema, ya risamihi, ridojwa ya ukaya, rijangarjo ulawa, nana singarjo uzisiwa, we mwanadamu ikawa kaubidi, mwanamshohaho umwanze umanzize, ya suparojo tabiha, umsaidie, umnike hata mali, uone ya ukaya, vuomie umkaushie, uone kae tihinru, umtabishe, ili ya sufre, ili umtoondolani, Mwenyezi Mungu anipone shari, ya jale joka na heri hunduniani, hataba sandu kwa tsupara, ya boga juda na mbushilani heri, rimwambia ukaya, ye waka sujira kabdiri na mbeleo, karjayamba hesu jahe mwanamshohatu, ikaungu tabishiwa ni mwanzani wa hemru mahae, ikaungarambia haina mru ikao ulona mwanzani, na jimefyo humbala hondo dahoni, bagwa tsongo ujuha nuanru washe, hauhanza wa menyeze kuplu, haupeu na rohombi na ushetani, hanza wa manise wanru, na ungo na wanru washe, hata mpaka deyabo, long vie à vous, Mwenyezi Mungu na runike joka na heri, yarjalie ezaheri, yaripuwe ni wanadamu wapeu, yaripuwe ni makaliboshi, nanu wanadamu wa jihansu wa tuanzarambe ilizi change, na wabaki yabo wadohamba izono masulaha, shasi kardo vumbu wa fami, si kardo vumbu wa zina, si wana nezembi nezi change, hata mpaka deyabo, bon, longue vie à vous, et ponjokaza nambe mwanamshohangu, amjokai machozi ya uroha oneze tambu ikaongozi wono, mwanamma huo il va souffrir, hauka mwanamshamdo jwa mwanamma heravi, heze njema ikao ya mwanza ya mwanziza, mwanamma haono ya ukaya, yemanga imbaba isa katsuo na ukaya, nyinyi de mwamreda mwanadamu, mwamvazangu hajangwa nzu ya humenyele ndola, ya huderanji hata ya hutimizi, Mwenyezi Mungu gujotso kana gujomonesa ukaya, kana ushida humenyeleza kirtasi, gasi pre ruhombeleze dua,
hata hunde avuka wanesema na mahao hauka hujojua wende wa mkonvoke wambe ukaima kirtasi yao tiyahe irali wende mwanamma hao gaonaze ni shahidi gaonaze istishhada shahone ya ukake tubidi ubalase mwanamma hao ne mwanamma hao katufikiri hizo hata mpaka leo. Bon, longue vie à vous, Inch'Allah.